Koe loto whakaaho ki a whakaloto lahi ma whakatoa me lia me wholofola. Ka venga mo ui whakawaiwai I. Potu wholofola ma tiu wahe wa tolu ve stataha ki he tahawa. Ka o ka ai ha taha I a teki mo tolu e lahi hake tene nofo koho mau se wāniti. Pea ko ia tene hake a ki ia e whakawaiwai I. Pea ko ia tene whakawaiwai ia e hake a ki I. E meni. Ke tau lotu. O tua mafi. Ko koe ai tui o ngahi tui, mo eiki o ngahi eiki. Ko koe ia ai kamataanga, mo ngataanga o mea kotoa pē. Ko ho o lahi mo ho o nge ia o kuope atu I ho mau whakangatangata. Ka neongo ho o lahi mo ho o whakalewelewa, nā ke tuku alangi mo hono masani, ka ke hau o ho hui ai hia a mamani. Koe ahoni kua ke o whongi au ki he maho inga o mo ui whakawaiwai I, he e hake a ki I hataha o ku mo ui pehe. Ka pau te uwhi hoko koe lahi, ko pau ke mo ui whakasewāniti io, koe mo ui whakawaiwai I, koe mo ui a o ku lahi, he awhio mai ai awhiona. Eiki, ngāohi e ku mo ui, ke uhange pe ko koe io, ke u whakawaiwai I au, ka e langi ia toko taha pe ai awhiona. Malo eiki e mao si pinga o e mo ui, ke u mui ai. I ho hua whape sisu kalaisi ko koe a hoku whakamo ui. E meni. Whakamalo at ke te koe o ku ke kau mai ke talotu hu fia he hoani. Koe a honi o ku o whongi ki tau tau kau ngā tau pe mo koe sisu ki he maho inga o mo ui o ku whakawaiwai I, pe koe mo ui o ku whakasewāniti. Tala mai e he wholofola o e ahoni ai I kai ke loto a sisu ke tau hange koe mo ui a kau whālesi mo e kau sikalaipe o afungi mo hake a ki I. He koe mo ui afungi o kune tātāpuni ai tawhi mai ai ngahi tāpoaki me he taloni a enekelesi. Ka koe mo ui whakawaiwai I o ku te iloi ai ofa mai ai otua. Ka mataanga o whanonga anga o e ahoni ke ka mata aki ai mo ui o ku whakawaiwai I mo whakasewāniti o hange pe ko siso. Eiki, taki ato e tau whanonga, ka tau ope mo koe he ahoni. E meni. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to our social media platforms as we provide daily devotions and ministry to the youth and young couples. Thank you and God bless.